Sumusud na ito kami. Pidik kanay. Minunupo na hoso undasay ihoson di Sara Agustin. Agam na mananakado. Ang sumusud na ito kami. Larry Boy. Ang ni Larry Boy na paliting isinosan di. Minunupo na hoso ihoson na di sino. Dari sengian kiba do kibayan pentantu nopo do kiba mamami dihantoy iya isay dati tahun-tahun isi hal itu kano itu tunai toko toho panangin paabot do kibayan mamami dihantoy do kibayan iti ang sahon odita iya tebot kita masaling jambal nak habus tek humabus ya na sinasaban itu kano itu tunai toko Mohon mamimi hantoy Raymond ay Matlan Sukudan. Magkukuhon doon ison. Nulupo hosong ang oiton. Ang isinapanaki Raymond manapanay Kongo RTM Sabah. Nakakinan na mamihandoy tiwayan sugandoy kamatan magkatan Kongo Sabah. Manginihandoy doy tiwayan doon ison ang kumuso Kongo Sabah. Mamimihandoy Kongo George Motuyoy. Isijil at acara penghakiman pertandingan jangan seni suara dan musik Nasu do Istana Budaya Kuala Lumpur. Mamimihandoy dan berbayan Nasu do RTM Nasatan Pokun Ong Kebangsaan. Mamimihandoy dan berbayan Carta Foto Kanan Kadesan Dusun Ong Murut Nasu do RTM Kota Kinabalu. Mohon mamimihantoy tiwayan sukanay na sandak ang sapatol apyandot ang tanaw kakatan nasatan Kongo Sabah di taon-taon nakatahi. Mohon mamimihantoy tiwayan choir patriotic PBS nasatan Kongo Sabah na iulitan kon kumapnang tulo PBS nubangaydo aparong dupo. Mohon mamimihantoy tiwayan kumoso KE Entertainer lubangaydo aparong iso. Mamimihantoy patamu Isandi Rita Laksiba Wen Kalaja Sabati no upuan Wen Wasa Kalaja no Kadasan Dusun Language
Foundation KLS. Komuniti pagkaladya ay nasilong kabagi ng curator ng Sabah Museum. Nakampas na